ڕاستە ئەو خودان پێداویستیان تایبەتە لێ دایکاوی بموچەیاویە چاودێریا جڤاکی برایوی کوتوشبووی ئۆتیزمەیە دشێنێ سنتەرەکە تایبەت بە ئۆتیزمێ سەبریا قادر دایکەکە ناوێوێ بسەر وێ بەیە دوو زارۆکên wê bi otîzmê ketine û yek jî bi nexweşiya felcbûna mê ketiye. Enesê 9 salî dişiyênê senterê û Mihemedê 12 salî bi bavê wî re dişiyênê bazarê da ku hinekî barê wê sivik bibe. تۆزێک فەرقی کردیە لەگەر ئەوەی ئێستا دەستە سنتەر بۆی پێشان نەیدەتوانی هیچ گەمانە بکە نەیدەتوانی ئاوڕ بداتەوە خەوی نەبووی سرحاتی نەبوو بەڵام لەوەتی هاتووی سنتەری پێ دەکەن الحەمدولله فەرقی کردی و زۆر باشش بە و هیوادارم ئەو سنتەرانە پەرە بەو منداڵانە بدەن بۆی ئەمریەکی وەکو من سێ منداریە زۆر زەحمەتە. Li gor amarên Komeleya Otîzmê Kurdistanê nêzîkî 2800 tûşbûyê otîzmê li Herêma Kurdistanê hene. Nêzîkî 900 ji wan li parêzgeha Hewlêrê ne. Her li gor wan amara nêzîkî 250 heta 300 haletên otîzm yên Hewlêrê tevlî senterên rahênaniyên taybet bi otîzmê dibin. Ev di demekê de ye ku çareseriya tebahî ji otîzmê re nîne. عائلة ديتا كومالي أوتيزمي كردستان دليت من أو من دالكم فرمو تسليمي أو يدكم بجيدي هلن تشيلي دكن بكن من ناتوان بخيوكم إيه مش ناتشارين زخل ستري هانا دكين كأو من دالا ور بقريت بدون مقابل وكري ركيب ودابين بكات هاتو شوكي بلام أم سنترام فريين وسطنا الناكوي شار السر بومنالي أوتيزم ندواي وندرزي وندرمانة تنها راحنا li parêzgeha Hewlêrê 7 senterên mohlêtkiriyên otîzmê hene yek ji wan hikûmiye û yek xêrxwaziye û her pêncên din jî taybetin. Amarên Wezareta Kar û Karûbarên Civakî cudana jiyên Komeleyê. Lê wezaret piştrast dike ku nêzîkî 6 ji tûşbûyên otîzmê ji mûçeyên çavdêriya civakî pêparin. ئەو حاڵەتانەی کە لە لای ئێمە بە ڕسمی تۆمارکراون ژمارەیان 402 منداڵە لە نێو ئەو 402 منداڵە 338یان موچیان هەیە موچەی مانگانە و هەروەها لە 402 منداڵەکە لەو 402 حاڵەتەکە 341 کەسیان لە نێو سنتەرەکاندان سنتەرەی ڕاهێنانی ئۆتیزم. ئەم دیسا بەدگەرنە بە ئەنەس و محەمەد ji bazarê hatiye. Rêjeya tûşbûna Mihemmed bi otîzmê ji sedî 65 lê ya Enes ji sedî seda. Her du jî mûçeya çavdêriya civakî wernagirin. Eger werbigirin dibe Mihemmed jî tevlî senterên rahênaniyên taybet bi otîzmê bibe. Ev yek jî daxwaza Mihemmed û dayika wî ye di roja cîhaniya otîzmê de. Rengîn Şerro, Rûda û Hewlêr.